I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Glory, hallelujah. Invokoto lenkulu ke nalamhla ngithatha leli thuba ngiyanibingelela futhi ke ngiyanemukela esihlokweni sethu salamhla serhapsody yamaqiniso. Njengoba lamhla kungumsombuluko titine kuyinyanga yengci, umfundisi usipha sihloko uthi tindzaba letingcono kakhulu letitholakala evangelini. Umbhalo wekuvula siwuthola encwadzini yabasekorinte bekucala sahluko selishumi enesihlanu, sifunze ilivesi lemashumi lamabili nakunye nelivesi lemashumi lamabili nakubili. Kufunzeka kanje: njengobe kufa kweta ngemuntu munye, nekuvuka kulabafile nako kude ngemuntu munye. Njengobe ku-Adam bonke bayafa, nakuKristu bonke batawutfola kuphila. Mayibongwe iNkosi. Nakacala ke kubhala umfundisi lomkhulu, umfundisi Chris, uthi bewatini ukuthi ngalesikhathi Jesu afa esiphambanweni, umhlaba wonke wabekwa esiphambanweni kanye naye. Wonke umuntu wabethelwa esiphambanweni ngaye ngobe abe ngumsindisi welive. Wathatha sikhundla sabo bonke bantfu labanesono, bonke bantfu labaphilako nome labake baphila. Ligama leNkosi malibongwe. Incwadi yabaseRoma sahluko sesihlanu ilivesi lelishumi nakubili ithi, sono sangena ngemuntu munye emhlabeni, sangena nekufa. Ukufa kwase kwendlulela kubo bonke bantfu njengobe bonke bonile. Uthi ke umfundisi, Adam beka ngumuntu wekuqala, futhi isono sangena emhlabeni ngenxa yokungalaleli kwakhe. Umphumela waloko waba ukuthi bonke bantfu bafe ngekwakamoya, lokusho kwehlukaniswa naNkulunkulu. Kusuka ku-Adam sono sendlulela kubo bonke bantfu, singena kubo bonke bantfu labatalwako emhlabeni. Kodwa Jesu wabethelwa ngenxa yetfu. Kubethelwa kwakhe kwakusho ukuthi bonke bantfu babethelwe kuye ngobe wathatha sikhundla sabo. Kungako kufanele sitshele wonke umuntu ukuthi itono takhe setikhokhelwe kuJesu Kristu. Mayibongwe iNkosi. Inhlawulo yabhadalwa ngekufa kwakhe, noma kunjalo kukhokhela sono kwasinzisa abantu ekujezisweni. Akuzange kubasinzise empilweni yesono. Kufa kwaJesu Kristu kwasusa tonke tinsolo lobekwe tona, kodwa akuzange kukwenta ukuthi ubuyisane naNkulunkulu. Tindzaba letimnanzi letitfolakala evangelini akusiko nje kuphela ukuthi Jesu wafa. Kuliciniso ukuthi kufa kwakhe bekubalulekile, kodwa kuvusa kwakhe nengatimlo lenkulu kakhulu. Ngaphandle kwekuvusa kwalabafile bekungeke kube khona kuphila lokuphakathe kanye nekulunga. Mayibongwe iNkosi. Umlayeto weliciniso wensinziso usekelwe ekuvusweni kwaJesu. Nguloko lokwabangela ukuthi kube nenkolo yebuKristu. Nguloko lokwenta kuphila kwethu kube khona. Ngakho-ke ngekubhajatiswa kwethu sangcwatshwa kanye naye, kuze kuthi njengoba Kristu wavuswa kulabafile ngemandla ebukhosi bababe, kanjalo-ke nathi singayiphila impilo lensha. Lokho sikutfola nasifunza kubaseRoma sahluko sesithupha nelivesi lesine. Inkolo yebuKristu igubha kuvusa kwaJesu, ngumkhosi wekunqoba, kulunga, kukholwa, lithemba neluthando kuJesu Kristu. uNkulunkulu akabongwe. Amen. Ngicela sisho umthandazo ondawusho emva kwami. Babe lothandzekako, ngiyabonga ngelivangeli lenkhadimulo kaJesu Kristu nangemandla ekuvuka kwakhe. Ngekufa kwakhe lamacala lebengimangalelwe ngawo asulwa, futhi ngekuvuka kwakhe ngithole ukuphila lokuphakathe.
Ngiphila impilo lehlandekile nalengenasici. Ngikhululekile esonweni nasekuphatheni kwaso. Ngigubha kunqoba kwaKristu kimi. Ngiphila ngekulunga, ngemandla nangebukhosi lamuhla. Egameni laJesu. Amen. Nawuqhubeka nesifundo ke lamuhla utawufunda incwadi yabaseRoma sahluko sesine. Funza ilivesi le-23 uyogcina evesini le-25. Bese ufunza incwadi yabaseKorinte besibili sahluko sesihlanu ivesi le-14 ugcina evesini le-21. Bese ufunza incwadi yabaseRoma sahluko sesithupha livesi lesithathu nelivesi lesine. Kanti-ke na usebenzisa lihlelo lekufundza iBhayibheli ngeminyaka munye utawufundza kubaseRoma sahluko sesiphohlongo uqala evesini lekucala ugcina evesini le-17. Bese ufundza incwadi yetihlabelelo sahluko se-60 nesiphohlongo nesahluko se-60 Kepha-ke na usebenzisa lihlelo lekufundza iBhayibheli ngeminyaka lemibili utawufundza incwadi yaLuka sahluko se-13 uqala evesini lekucala ugcina evesini le-9. Bese kuba nencwadi yetikhulu sahluko se-10. Ligama leNkosi malibonga. Ngithemba-ke nalamhla nibusiseke kakhulu sisafundza sihloko sethu lesihle nakangaka se-Rhapsody yamaqiniso. Inkosi inibusise nibe nelanga lelihle kanye neliviki leligcwele tibusiso. Mayibongwe inkosi. Amen. Themba ukuthi ubusiseke kakhulu usafundza nathi incwadi yeRhapsody yamaqiniso. Kungako sikunika lelithuba ukuthi nangabe ufise kwenta Jesu Kristu ukuthi abe inkosi yempilo yakho, ungashona ngomthandazo emva kwami, ukholwe ngenhlitiyo yakho yonke uthi, Nkosi Nkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhlitiyo yami enkosini Jesu Kristu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa ukuthi wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa ukuthi uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakathe. Ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngekusinzisa impilo yami. Nyalo sengumfana kaNkulunkulu. Haleluya. Nangabe usho lo mthandazo ngicela ukuhalalisela phindze ngikwemukele emndenini webaKristu. Inkosi ikubusise. Amen.